Enensu aye nyame adum attention na me nhira mo bebre say de bia mo kai joma na muni yen ebetwetwe nkomo fakro no hu ne nkoso ne yiedie wo ba ke womba ni me ke na me ke joma onupai ke ga asene onupai fen womba ne den omanye nyemo ajo ne fen fiake wo ba ka break ma ba kuma wo ke ehye na ka bi ene wo ba ne den wie mo fiu ni wo wie wo nyo ka boy allo wonye wo wie twi fiu na me amena because break ma ba kuma wo tafra che amen dimani woke wo no ni eya no woke fie ke woke twi enwe ba no woke woton eku ekeke nyekeke wo fiu onu anum yedam ase yem se niama okropon akwashon che wojoma nyame adum ene me na me da krona no amehwe se krono yiedie ni nkoso ne de bibia ebekoso pepepe wojoma krom ha yem se eti yede atu ho afi 2021 yi special say ye CC joma ana say ye kan say joma wo basa yem say ya hihye ehu bibia eno ni eti ye di CC kro no joma ahimfo ni penifo ni youth ni na kamo omo abom say joma beye yie joma bekoso joma betumpon senia joma yenim atete apansan so aye basa no ye si ye hihye no aka bomu aye no baako asomu se de praye ya chichire no ya anase ya chi no pono da pepepe ne pese joma yen CC na enkoso yam se niam okropon emre bia attention mo betwea be me bia no me make sure say me mama ho niam a me wo ewo me kromu eni niam a ye pese yenso yenjina so famwa Ghana anase Greater Accra anase Nkran Produa no yam se de bia me kan say nyame acheye joma ade niam akese mienu miensa bi de nyame e de ache joma enu na ye gina so e de asiesie joma krono ena ye kan say joma wo basa joma ye besiesie enu na mi ba be bubo so e be kan wasem ba kun ye nyame aya adum den so bank no ana say ye kan say wegia Lake Bank no aha pa na ewo joma na ensuo no ana den so no ewo pa na nyame aya adum ya dua eda cover honi na fefefe na baby aye pese nhya ase emfre eye dua na ya ye a ye pese investors no mumbra na ye nsiesie dua no efrisa nyame aya adum dua no ya hwehwe no fine anyi aye kama na ade na ye pese ye nsiesie ase nsuo no hu na ade se na be ya nsuo no hu beti be ye fe na yatumi ayede pese yenya bia yenya culture for ye pese ye culture center ani niamaniama na ade wo mo a mo ye best mo a mo ye kente mo a mo ye sa niamaniama mo a mo ye wa hu ye de betuma ketra for ne ho na ade ye pese ye kan ye hu bom wojoma ye pese fa joma hanum enye Greater Accra business center na say ye ka say market center ba ye pese anka emni na embi wojoma enu ni ye da ye suma yesu frɛ obia ye frɛ obia bebi obia wo bia wo edi so ade hu no ema Greater Accra na say Nkran Produa na wo pese on ye brebi wusu famboa oman Ghana ye tunsa efrɛ obia wo bia ye wonsa ase ya sheda ajaja tutu ho aja to ho a ye pese mfan ye krono yie ye mfan siesie krono na krono nye fe wo pese on ye hotel wo pese on ye nia bebi wo pese on ye bia wo de atwi ben nanom ye be ma wasase asu eye kama ebetumi aboa ma yatumi asiesie joma ye kan se joma wo ba sa wonche investors efen many nyento nye fe noko nyento nye ma hotel culture centers ke nibi ora nibi ni banye wa ni hieme bi anye ne abakwe de nsuwe ke be ni wo fe ma che be ni wo fe le no to wo sa nhike ni bi won che mo fe mo ni nyeba no wo fe ko me ni wo ke sajo mama ja ke yute wo hin do wa ke wo ba sajo mama ni gbe gbonyo ke ni bi na cho joma ke ni bi ablekuma joma ni wo je na ka gbe ke shijeme bona fe ni joma anye afe the most
serious, peaceful, and beautiful, powerful, and everything. Yeah, Greater Accra ne wana kashi won bo modern. Yeah, Greater Accra ne. Jake niama okropon fiu ni manye mawie kechon wo maahi won foni de won chamo fen wonye ba wo fie kome ni wonye wosajo ma ni joma aya no koni wonye wonye wonagbe papa ye Greater Accra bi ene twado ma de abrawo afi de pese afahye ye homowo no ye hyehye ne special ye pese the whole Greater Accra joma ye number 1 ye be ye homowo no be ye fepa ye pese hyehye no yi nti ya shase ye tete no nananom emayete asese niama baako mienu bi na yanhwe ye a joma ebusua no ebe ha ye ni aye ebusua no ebe ha ye mpante se etumi yi sa niama no efri ono ma joma ebetumi akoso joma ebetumi ye sedie ye pe no a ya hyehye no yam se afahye no ye be start yam se from 10th May dey na chese ye di sa aduma no ahyehye so ye be duma ma na ye ba bedu no ye ba bedua no yam se ye kire mu ama mo ate ase mi de bia meka ma mo a wo ho a mo ye twifo na de aka na de motumi ate de ye ka na ase na munso mo ahu se de mo betutu mu na mo wo Greater Accra na se joma special em se ahyase no ye ba be hyase no ye se ye duma no ana se ye dua ebro na ye ba be dua no se ye due no wie a em se de betu aso ye be hye ya mamra ase ye be ma ya mamra so na ya start de de kan no ye be yi aponche bia fre ye mpatam ha ye joma asase so efre se nkuja no eni de nsu no ne nsuo no de ba ko mienu biensa kire aponche ewo krono mu eno no eha busua no busua no ye die ne nkoso ma problem awo ni yade ne ade ba busua no te be yi aponche nti obi a wo aponche ewo joma ha ye kire enti na mbo ene Ghana mranti wo betumi di waponche ahye wo yade mu na watu ne pono mu ende ma ne nsi abonten osi opiefri wo yade no mu na mabonten ande asafo no ebechi no aba palace ha no mu anase enye wo de abiom de etoso mienu eye kraman so ebusua no ye nsuo no ene weni ye kire kraman so za na kraman so no wo mpe wo asem afa ne hye wo yade mu na to ne pono mu ma ne mpia abonten epia abonten a eno nso no nananom ebe somu enye wudi abium enti saa niama mienu yi na se ye yifre ya brabom yifre joma asase so a de ye pese ye nya bia ebe ye yi joma ebe fa ne ntuma pa na afra na afahye no na fede ye de hu amamre ne hu bibia ahyehye so na homowo no na abaso ye woni ama bebre ye be ye na ye de ama afahye na hyehye afahye no na ya ye enti emre pemu no ye de ni na beba abonten na ya hu bibia afenso nsuo na no nche duma no wi a ye wo amamre ba ko nso ye wo nsuo na no eno nso ye sa amamre na ye de pantry ebesisi nsuo na no na eno kire se enko nsuo so ye enko ye besi nsuo na no be ye 1 month bi a ye enko nsuo so eno nsuo na nanom ye border e ka kire obi a se we aso den na wo se sa pantry ne sisi nsuo na no na wo tisi nsuo no so a ene ye so mu a nananom na ekonwa no ne wo be di papa ene ye be ba oka yie pa enti eno no nso ye nkɔ nso so enti eno bi a woni mu se wo ye adwuma bi ana adwuma bi a woni mu se wo ye won so so wo se di pantry no abesisi nso na no pende ende ye krado se ye nye nnam asem ye nchi nnam ye nkɔ nso so ye nye nso ho adwuma ye nye nnam ho adwuma e won so nso se nananom e be gina saa amamre no so e dia ti nsuo no ho ate asase no ho ama bibia atumi ayekre enti afi obi anye krado de etoso nso no nananom ahyehye kwan ebefa so a yebenya bibi kakra na ye de abo afahye na ade na ade ahyehye bibi anti special ye grand rent ni de ye sremu ye egi jomba ha no mo yem se achepa be 10 years obi kra 20 years okita ne krata grand rent wo mu onto ada o mambe bisa nananom mpo se nananom pacho homowo no anasa afahye mu ye to ya bibi ana obi ambisa hwe obi a je na asase aye bibi oso yesrem afi grand rent no ye je nti ye be bodero akakakra youth no beti asemo aba store to store house to house na ade ye ba be bisa ye grand rent na ne ye tuo kakra stores no ya hyehye bibia de obi abe poultry farm for mo ye nantwi
womo munyi mponchini ade na ade yebehwe yeba be ya hihya awie yeba begigi na ya make sure say joma ebefa ne ntuma pa afra tuma be no wawie won kpafai wo ba chu obrahin amba woto na kagbagya no to efen wo special wo grand rental wo kahwe nojuno na afi ne wo kwa sa ma wo kwa afi wo mo ke wo no fen no nyefa ne monola aka ohia wolo ni wolo opeko grand rent ye mi chi obenke office ba office bi ene ba palace no ko wolo abacho no be wolo le hu won ke mo fen mo joma ko be wolo kokra ni weku ani ayi weku ke ha boe bo modern ake obaba office no ba na kwe wolo san eja ke onyo ohia shipon no be wolo kokra no ba no wo hia wo ha bo wolo ko no hia yoi no chon akeshin bo hu shipon o ka prefio ebotemi alo oye ohie shipon no mene bomode akobachi obenke joma gan palace bonafe ni woni woto ogbeja no to fen wo ha bo pepepe ka hie sen nyomo leke je na kan e ba gbo na wa bomode akeshin oba yeshi we no ni no fen no afe ojogban ni akwashonche mba akema busen akonta no kama na mi busen akonta no bomode akobachi obenke wo ni woni woto oshipon no ba hiye woto he gbejano to fen pepepe wo habo ewodie no fen pepepe dani woje wonu chumo shishin dani ma aje enu chumo shishin ke obewolo yo shipon hiye obeshipon no ni woto wo ka ebujino no bomode akobachi obenke sen wo yonu chumo shi wo ye bi ene kaje Monday ka shi Friday ka shi Saturday hu ele nko ba le hu nupa ye bi na ma banya me na bo shi Sunday ele wo be nu chumo ye bi no ele nupa ye ta shi na mekyo na mesusu amekesusu ma ye ke ni bi comment wo shi kaje Monday ka shi Saturday le ba nyo ba office bi na wo jo nu chumo shi 9 o'clock ni wo pa gbeke 4 o'clock keke wo pa o ba nyo ba ni na wo bi yo wujin sajin no ni oto no o shipon he Sunday no do oto no nu ye shipon no ba na ye joma no no oto no nu ye hie bo mo de akoba chi obenke joma palace bi ene ji nu wo yo ko ba wo ba wa tu no ko wa to gbeja no to fen wo ha bo pepepe no fen no ba no ojogba ni bo otu mba jobo no twi ba anyo omi no fen no ba fe ojogba twa no mani abrawo